Če bi bile volitve v tem trenutku, bi največ glasov prejela stranka Državljani, ki jo vodi mlada in ambiciozna Inés Arrimadas. Ena največjih kritikov odstavljenega katalonskega voditelja Carla Puigdemonta se zavzema za Katalonijo kot del Španije in hkrati podpira vlado španskega premierja Mariana Rajoya. Na včerajšnjem druženju s podporniki je Arrimadasova izrazila željo, da bi postala predsednica vseh Kataloncev in da v Kataloniji ne bi prišlo do vzpona nacionalizma. 4 días para que en Cataluña haya un cambio de verdad. Haya un cambio no solo de gobierno, sino un cambio de etapa, un cambio de valores, porque tenemos que volver a poner de moda valores que estos señores han tirado por tierra. Queremos volver a poner de moda la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión, valores que este partido siempre han definido, valores que están en nuestra Constitución y valores que están en el proyecto europeo del que no vamos a permitir que nos saque el señor Puigdemont. Najboljši rezultat med strankami, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije, si obetajo levi republikanci. Njihov predsednik Oriol Junqueras je sicer še vedno v priporu, vseeno pa se volitev lahko udeleži. V primeru, da bi stranka na volitvah zmagala, bi se sestave vlade lotila generalna sekretarka Marta Rovira. Avui el nostre principal objectiu és guanyar, guanyar i guanyar. I sabeu per què guanyarem? Sabeu per què guanyarem? Guanyarem perquè aquest país s'ho mereix. Guanyarem per l'Oriol, guanyarem pel Quim, guanyarem pel Cuixart, guanyarem pel Sánchez, guanyarem pel govern exiliat perquè farem que torni. Guanyarem per la democràcia. Z velikimi pričakovanji v volitve stopa tudi odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont. Svoje volivce je iz Belgije pozval, naj nikoli ne obupajo nad samostojno Katalonijo. No baixem la guàrdia, per més dificultats que tinguem, i en tenim moltes en aquests moments, i alguns personalment pateixen presó i d'altres exili, per més dificultats que en tinguem, no tenim dret ni a que s'esborri el somriure de la nostra mirada, ni, encara menys, a rendir-nos i a renunciar. No ens rendirem, no renunciarem. A ključ prihodnosti Katalonije ni v rokah omenjenih strank. Pomembno vlogo pri odločanju naj bi imela stranka Podemos, ki sicer podpira Katalonijo v okviru Španije, a zahteva nov referendum o neodvisnosti. Če gre verjeti napovedim, potem Podemos gotovo ne bo podprl stranke Državljani. Nosaltres mai faríem presidenta Arrimadas. No la faríem mai. Mai la faríem presidenta, perquè per molt que es disfressin de nova política, a Catalunya els coneixem molt bé. Sabem que Ciutadans van néixer del conflicte i per animar el conflicte, per atemptar contra la convivència a Catalunya. Predvolilno kampanjo seveda pozorno spremljajo tudi v Madridu. Španski premier Mariano Rajoy verjame, da bodo volitve življenje Kataloncev vrnile v ustaljene tirnice. Podemos afirmar que la solución a tanto despropósito ya empezó y que en pocos días tendremos una magnífica oportunidad para recuperar la normalidad, la tranquilidad y la convivencia, que es lisa y llanamente lo que quiere la gente. Normalidad, tranquilidad, convivencia y respeto a los que no piensan como el que gobierna. Eso es la democracia. A če gre soditi po zadnjih projekcijah, ki so bile objavljene v petek, bodo volitve samo podaljšale negotovost v Kataloniji. Tako unionisti kot tudi separatisti najverjetneje ne bodo dobili dovolj glasov, da bi oblikovali močno večinsko vlado.